Detoksikacija nije bolna. Detoksikacija služi i zato i pacijenti se i obraćaju nama kao stručnjacima da im pomognemo da prevaziđu simptome apstinencijalne krize koje bez terapije uvek su bolne, teške, dovode do depresivnih situacija, čak i do crnih misli. U procesu detoksikacije u našoj ustanovi pacijenti bivaju pokriveni odgovarajućom simptomatskom terapijom, antikriznom i detoksikacionom terapijom. Pored toga, ukoliko se odluče za bolničko lečenje, imaju pomoć psihoterapeuta, psihijatara i u potpunosti budu izvedeni do kraja, gde budu i psihoedukovani i mogu da nastave dalje lečenje u dnevnoj bolnici u vidu psihoterapijskih seansi.